Those are the letter to Dwaraka Bawumia, then the Jessalon, a time Belema, Yanam Warna Kadama to voters anta, Kanyetan Banzolanda, Lodanka Bajia. Pompa yina ti jahama wana kadama tangban zulana ben shanga diam kura zan pe wannan fu ne nyela minti apa driver ai kana anyele enzan no question was on tere to dware kan bawumia yishe ye karapago pompon ogba wo honte jo mama na bakana present amo ke ka gana na zahaban ostan zan kan do bor pa ka pa bor lesbianity pompon yepulu nya bawumia aza where are you standing for this lesbianism dozo bawumia chaka bang agozane jelo shel polo ka gana namba donya domi aponye zan ya na kadama na tabo pambia ni nita kana antale mbwana mbwa aita kana power japolo ka jia zan chan pa bom do ka do bor pa lesbianity bawumia wohante azashi ana mun declare ben shakam kaso kan ban won jelo shel polo nyemi mintima ndolo nyanga ka gba nam na te dit so na shere lo dan ka gba jia to dasfa ma antre anon wula de kunan ka be lo kan ka wumda anta por sombo kamel fora yiban subscribe wallahi ta poya ka papa yiban na subscribe te nang de jande pang me ma ki subscribe yiban na to share ta so rieme share mi azan tete katia di tabda fan zon dab salon yulum won bisa present on social media ayur ka jelelen ya mi lambara lelen yele tanam ko dilla ta present la halaka an leher so present zungo be janma tanam ko bien la ko bien tanam malen nanma tanam ba bura na la tete pimi e timini en kiden yuge amen ko gbango ma ay bot the right candle na kadma awum na den kyan dagban be awum na den be biaho puno be don kunye yelmangle kar palate kyan ta nandi yeto amana ka kurnya de yeto aka bana awum to ronwa dan bon kwama ma ka share ka subscribe ka turn on notification ngoma a like wo ma da na importa na share ma da na importa a share yira de nkem ga selo bangal saka wo zon te yanke to a share ma to tumna tambal ma tambal jelogo ta bana kadma zara pelshel dan kana zancan en yarya lesbianism ne gayism Lgbtq di yeto ama zonte en toise kiw ma yeto kiw shel dan ba ne nyago ma bula kar leger de je yeto abobo ama bam pass la lo pelle shel parliament ma halna zongo vego yina kar wana karba nirba yin nagbable zanja so kam de tumna tin yo zashi tene je sa shelon tangban zolana o yimna ti defila wo har na kadama na nye parliament bam pass bill shelon ma wo ba sa'zan television wo ba sa'zan television ka ta bahara nana Akufo-Addo amamba wumia wula yinyela gi nembe ka da whole Ghana be yin vasha banje sa'ra na kadama yana ko sa'lo ma te yanama musulma na Christians dagban daba baza hala amma janta pa na ya na kadama ayi la brungo ma ta kena ta tara da badile tamala kutoke bolle mu'sana na Akufo-Addo man bawumia hala no zongo kabal lang par la yeto alma an tahlo koto naba no kujia bako sa'lo ma bako sale injala international human rights man american ma bazam vum zan nana Akufo-Addo gbanne karwa na kadma no na kyan IMF ante de la shalla la larma betolan dam ka to ayi narin palama wonde ni zongo nu zan nan gbana zo la ban ma la larma baklan tole de pressure de ya social media halan zongo ka kyan te pi zo BBC Al Jazeera CNN lo kam zaha de to akata bohara gana lo mali ku nyira den sana yuma ta present ki tahara Nigeria yikuto bu'sale Uganda yikuto bu'sale Kenya bazaba kuto bu'la hal anta pa Al Jazeera mamma the head office Nigeria na lo shepo la tama Doha Qatar mbelma den ma za yikuto trial ka wala zo kan gana nungun tira ko bele madratum na rinyala yumpia lo shanga pia bien Nigeria de ko na kadma I trial be on kuame. I'm aware that last week's bipartisan passage by Parliament of the Proper Human Sexual Rights and Ghanaian Family Values Bill on a private member's motion has raised considerable anxieties in certain quarters of the diplomatic community and among some friends of Ghana that she may be turning her back on her hitherto enviable
long-standing record on human rights observance and attachment to the rule of law. I want to assure you that no such backsliding will be contemplated or occasioned. I think it will serve little purpose to go at this stage into the details of the origin of this proposed law, which has yet to reach my desk. But suffice it to say that I have learned that today a challenge has been mounted in the Supreme Court by a concerned citizen to the constitutionality of the proposed legislation. In the circumstances, it would be as well for all of us to hold our hands and await the decision of the court before any action is taken. The operation of the institutions of the Ghanaian state will determine the future trajectory of the rule of law and human rights compliance. Kagana mwa yumata katana fata na yumata ma puara katana konya ama tama bilgo na dagman pulo kat bwana te yela zan chamba passe bil palle shelo zan chan LGBTQ ma tama bilgo ta pregle na mahankala kapala abana la brungo zu'li nzana kar pagi katana wula katike gamone nanama anta pata ma bilgo shaba kake zaleshan adam passe banzan ka parliament approve ma tenen va sho bien ale zalesa peta na ba sheshel banzan na da punu ma nen va so bien me kama nyawon larba na tenen va shaba ari nyeso suspect ki ri gba wazan cham na yile ken kyon wa dubum yo kare zan afu na ma kan nyawon maro ma nyenen yara to ginan la nan ma zaha ne ayi zalga nutu dia nyawon jerozo bilfo de zo pompon de bi pompon de jemi anzante dende nan ki zansuso be so tumdu tumaki gbawo kan na yilen zerle de kyate ke parliament ma polense domi nyangom melezo ka nya ay karlan bala ko nangdale ka ba yihinan te yele to yel ka nyama nyangom mi bala swai on promoter ba be kamata interfere on occasion TV station be FM station tarnya nyin yara ye to am parba bor voice ana zan kwe ka banya banya zan nyin gbata zalgo na dia nyin wumi gbata kana antata ba yile kay na karwa ben biyan wa ba so ma biane amanye miyo ko biara puni amale bu borno yele agbani TV na kadama nyamal pa ben behe ama ayipya lamba wonnan daleme ka lero dashile to agwaza zelga no to dia yiza selebia nanna wo min namna nan vashaba karanyela kadama onyela paadu obia gombala o mi karapune karinyo karese na lo nari no kwaja yina la na mo ma za agwaza zelga no to dia nanyina mbala kayene nyela na kinna nyela na nyela area gangaria dozo besha kamde ni ko kanye ndien zanga ya di charapune ndi nangdele te fiamo te bumo te gbamo te zon chante nang na yele ki ri kwa fu na yila nang ma zaha zagana to dia tenyala ne mvoso honorable Canada Japan ngone na nya ngone bawum ya parta bazan chamba flag bearership bombo hola yo to ala ko ne yel mangle ngombe geser so kama bogwandla nyirvani be nyin ngondo so be yimo alla taba ama tele nang ma hankala according to Canada Japan natin nang ma hankale zanchang kadama zal pelshel den zalngoma domi nevo so bien wonna ma bien melala nawna nmo shambala ma to ban sabla mi be shamngoma te yur ka bazal zalwo katri diga ban shakam zan non to nuni ati nya karamba tunete nang sham katinangle na bazal zala palazo ati nya ka shabde lorso miyanku ati nya ka nem voso kabre loro no nang de shere do zo ngono ma za to ne tangban mane fukum sunma nana manta pa afanma katle tinyan do so shere mbazan nuwan tata za ya ka za la halle ka tinya ye vielan yina la halle katetlan na wula katetlanya ba mi baza biara pune karanyel wo zonyo wo men ba tabtaba banang dang na taba banang nang ba na taba ba paragla basa yina ne audio soarle
karabia po hanzo zorganda karanya bugba yimna karanya BBC nan nangba interview ka bo twasal na katara pompo benye via de yalla telma gana tangban do zo bo bora social din ye dome ye twasal dan kan ngoma betang ban ma ne jia bedundwa ne jia bedahna dibshi na bo ban sha kam shi blanka safe do zo pompo bo bora social na kadama bi tangban ma ne do zo be sohurba me bazama ale plena an kalta kwa bazaha nyamon kan biara puni ban sha kam zaha an yevlu pa nyarla sel ndo zo sorba me na bakanata zama zan yitan bar ma puni ami dinya nyena ka gwa jia agbazana nan yamban biao on la ple ngoma ngbaza gwale zan chambi do me pompo samba namba na accepta America Canada European tension bandi bana accepta ama gana ngumuna yara mo magwa yeto awe karwana kadma ka yamte le embezi shanga ne selepo moome karanyala benye vie ngar la selma do zo bo bwana yitan barma pune do zo te mabjel wote zane piango kanjar ko zana trenyene na man mo womda taka so mumbia pre du ko mun so nan na ban sha ta kaye to shergi sarle ama diti gina to don panzo amare ben human rights ma kare chante jinde nan vego kam men ban sha kam bamban da zo ban sa zan tele da zo halan da zo tanon ku jira de nyanga halan da zo aku to rin yesole hala amana da mele pa no ko jengo ka ko na en kila solma ka do ma ko sai da zo yirani yan darmo kariyan we na kadama yiddo so ke yana ay yoko nangle da zo ya to ana beru da zo tele to do ara ko bawumya tenne je sa shalon atan belema nyenam bor na kadama to vote zanta ka nyetan ban zolanda lodam ka gba jia pompo ayina ti hama wo na kadama tangban zolana ben shanga bian kura zan pa wannan fu ne nyela minti apa driver ay kana anyele enzana question wazana tere to do ara kan bawumia yeshe ye karapago pompo ogba wo honte yo mama na bakana present amo ke ka gana na zahaban ostan zankan do bor pa ka pa bor lesbianity pompo yapulu nya bawumia aza where are you standing for this lesbianism dozo bawumia chaka bang agza ne jelo shel pulo ka gana namba do nya do mi aponye zan yal na kadama na tabo pambia ni nita kana antale mbwana mbwa aita kana power japolo ka jia zanchan pa bom do ka do bor pa lesbianity bawumia wohante azashi ana mun declare ben shakam kaso kan ban won jelo shel polo nyemi mintima ndolo nyanga ka gba bwana na te dit so na shere lo dan ka gba jia ngilo mbona misa president on social media shay masay wa kar pa do har ko mpashela wokana wala bsala kamna ditab dan fane assalamu alaikum